Жұма ve күн шерифлеріңіз қайырлы olsun. Бүгін ноябрінің 4-ші ve Қырым işgalinin 981 күні. Бүгінгі программамызда Түркияде нефбеттікі патлама. Қырым татарларының меселесі Киевде музакире етілі. Проблемаларын чезілмесі devletlerinin bağlı. Türkiye sanksiyalar altındaki Kırım'a meyve yolladı. Киевде Бүтін Дүния Қырым-Татар Конгрессы ижра комитетінің 6-шы топлашуы кечірілді. Отырыш девамында 8 суал музакире етілді, олардың арасында Конгресс қайды түлівінен бағылы олғаны да бардыр. Конгресс президенті Рифат Чубаровның сөзлеріне көре, келечек афта Қырым-Татарларының статусы ве Қырым-Тамыр халқылары ақындaki қанун лехаларының бағылмасы бекленілі. Тедбірде бір қаш мемлекет темсілжілері, фальжилер ве Қырымдан келген межилис азалары bulunğandır. Üstümüzde o kadar bir ciddi ağır suallerini, o kadar vazifelerini aldık. Problemaların çözülmesi devletlerinden bağlı, halkara cemiyetlerinden bağlı. Mesela bu Kırım Tatarların durumu hakkında, Ukrayna'nın birliğine hakkında. Biz bir küçük halk olsak, ne kadar faaliyetli olmasak da biz çözmeyiz. 1000 тоннаға яқын экзотик мейвалар Түркиеден Варяг адлы юг кемесінен ижғал етілген Қырымға доғыры yol алды. Халқара Ақ ве Украина жинаи қанунларыны бозған кеме ақында Эмине Халил икееті. Ақярдан юг ташыған Варяг кемесі Түркияның Зоңгулдак шеріне келді. 5 күн Зоңгулдак лиманында тұрған gemi yük ve yolcu alıp tekrar Akyar'a kaytacak. Yarın gemi hareket edecek çünkü Narenciye taşıyorlar. Şimdi bir yolcunun zaten var. Otomobil $600, yolcu $100. Peki kaç saatte ulaşırız Sivas'a? Yani 20-22 saatte gidiyor. Kırımның limanları halkara yaptırımlar altındadır. Kanunsuz yolculuk yapan gemiler müsaade edilebilir. Ben duydum ki bugünlerde de gemi var diye Zonguldak'ta söylediler. Yetiştiremezsiniz çünkü 12'de gemi ayrılıyor. Neydi ya geminin adı, doğru mu? Varyak, evet. O Kırım'a mı gidiyordu yani bugün? Sevastopol'e. Yasaklarga bakmadan yakın günlerde daha bir yolcu gemisi Zonguldak'tan Akyar'a sefer yapacağı belli oldu. Nasıl dediniz bu gidecek olan geminin adı? Erke. O yolcu gemisi olacak değil mi? Doğru. Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yumuşağandan son Varyak Türkiye ile işgal altındaki Kırım'ını bağlayan birinci gemi oldu. Kırım'dan boş yük arabalarını getirdi, артқа ise sebze ve meyve yüklep yolga çıktı. Emine Halil, Vladimir Melnikov, Zaman, ATR, Zonguldak. Türkiye'de Kırım-Tatar derliklerinin baş merkez reisi Tuncer Kalkay Varyak gemesinin meselesini izatladı. Öz fikrini Kalkay Kiev'de ötkürülgen Bütün Dünya Kırım-Tatarlar Kongresi İcra Komitetinin toplaşımında bildirdi. Nasıl çıkkанını falan pek bilmeyeyim. Eğer de böyle bir iş olgan olsa onu biz tescillep Türkiye'deki ilgili makamlar nezdinde müracaatını yapacakmız. Türkiye'deki Diyarbakır şehrinde күчлі patlaf yüz berdi. Vaqa Türkiye'nin Cenubi şarkında yani Kurdistan Memuri Merkezinde olup geçti. Patlaf neticesinde 30 insan yaralandı, bir kişi helak oldu. Hadise Milli Demokratik Fırkasının 11 deputatı yakalanğanından son yüz berdi. Söz kelimi fırka azalarının ekseriyeti yerli Kurdlerden ibaret. Patlaf yakalanğanlar getirilgen polisi idaresi yanında yüz berdi.
Сүриеде Русия вертолеты урылып түшірілді. Вертолет атышқа оғрап мечбури эныш япқандыр, ерге түшкен сонына қаршы атеш açılды. Экипаж азалардан кімсе зарарланмады, Русияден білдіргеніне көре вертолет гуманитар миссияны кечірі екен. Ләкин башқа версияды бар, Ислам девлетіне яқын олған Амақ информагентлігінің мәліметіне көре, арби вертолет ракета атышынен йоқ етілген. Арби компания девамында Сурия президенті Башар Асад күчлерінің қол тұтывы еле Русиянды дорт вертолеттан марум қалды. Русия арби gemisi Ақярдан Сүриеге yol алды. Қарадениз флотының адмирал Григорович арби gemisi Сүриеде Русияның арби дениз флотыны құветлештірележек. Геме ұзыне 8 калибр қанатлы ракета ве бук зенит комплексінің дениз версиялы Штиль-1 комплексінің 36 зенит ракеталарына сығдыра біле. Екесене девамында игрымден зеді груз-200 язысы елі олған арабалар Русиялі еляк олғанларыны Украина шарқындан алып чықты. Бөле мәліматыны ОБСЕ көзетуф миссия бермекте, мефталарнен толы олған соңки юк машинасы Украинадан октябрінің 27-сінде чықты. Бұны ОБСЕ тешкілятында Америка Қошма Штатларының темсілжісі Эльче Даниэль Байер білдірген. Кремль ise Украина шарқындаки чатышмасында иштирак этмемесі ақында идея етмеге девам ете. Голливуд актері Стивен Сигал Русия ватандашы олды. Путиннің бойле қарары Кремль сайтында дәржетілді. Русия ватандашы олмақ ниетіні Голливуд йылдызы сентябрь айында білдірді. 2014 сенесінің язында Сигал ось тақымы еле Қырымда чықыш япты. Бұл сенеде есе о Братиславада чықыш япып, Сырбистан ватандашлығыны да алды. Бұзым соңки хаберіміз еді. Ескендер Меметов еле невбеттеки заман эфиріні қачырмаңыз, көрішмек үзре.